Turabasuhuje mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izo zindi nti FARDC zigize gutya ziratungurana zirikana abasirikare barindwi ngo b'u Rwanda bafashwe ndetse berekana n'abandi basivili bafashwe mu bihe bitandukanye hamwe n'abo basirikare. Abasirikare rero berekanywe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ku itariki 3 abasirikare b'u Rwanda bose uko ari barindwi ngo n'abasivili 8 abasivili bakomoka mu bihugu byo mu karere turi boze kuza kubireba. Aba rero FARDC yasobanuye ko bafatiwe mu mirwano iki gisirikare gihanganyemo n'inyeshyamba za FCM 23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Lieutenant Colonel Mark Hazukai Monga, umuyobozi wungirije w'urwego rushinzwe itumanaho n'amakuru muri FARDC ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi, niwe watangaje aya makuru ndetse avuga ko kugaragara kw'aba basirikare cyangwa abasirikare bagaragajwe ngo ni ikimenyetso gishya kigaragaza ubushotoranyi bw'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Lieutenant Colonel Hazuka yavuze ko kuva intambara yatangira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kwemeza ndetse itanga n'ibimenyetso ko yatewe n'u Rwanda. Ati rero uyu munsi FARDC yabatumiye kubereka abasirikare b'u Rwanda barindwi n'abasivili 8 bakomoka mu bihugu byo mu karere bafashwe mu bikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Ati kuba kugeza ubu Uvira yarabafashwe kandi iherereye kure y'imipaka y'u Rwanda bigaragaza ko impamvu z'ingamba zo kwirinda zatanzwe n'u Rwanda ari ikinyoma cyambaye ubusa. Uyu musirikare yakomeje avuga ngo u Rwanda ngo nirugarukira gusa ku gutera Kongo, ahubwo ngo rufite n'umugambi wo kwagura ikibazo kigafata akarere kose binyuze mu gukoresha abaturage b'ibihugu bimwe na bimwe byo mu karere. Uyu musirikare yongeyeho ko ngo bigaragara kandi ko mu gukoresha bamwe mu baturage b'ibihugu byo mu karere n'imitwe yitwaje intwaro nka Red Tabara ngo u Rwanda ngo ruri gushaka kwagura amakimbirane mu karere, ngo nubwo hari umwanzuro w'2773 w'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ndetse ngo n'isinywa ry'amasezerano ya Washington yo ku itariki 4 Ukuboza u Rwanda rwasinye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington ruyasinyana na Kongo, ariko ngo ibyo ngibyo nubwo bihari ngo u Rwanda ngo ruracyagumishije ingamba zarwo ku butaka bwa Kongo kugeza n'uyu munsi. Actualité CD ivuga ko mu cyiciro cy'abasivili bafashwe Lieutenant Colonel Hazuka yahishuye ko harimo Murundi wafatiwe Uvira ashinjwa gusingiza iterabwoba mu nyungu za 23 ngo n'undi Murundi wafatiwe muri Uvira ashinjwa ubufatanyacyaha n'ubutasi ku nyungu za 23 na Red Tabara. Undi muntu ngo yafatiwe Kinshasa ashinjwa ubutasi bwo gufasha 23. Muri icyo cyiciro kandi cy'abafatiwe Kinshasa harimo n'Abanyatanzania ndetse n'Abagande. Ibyavuzwe n'uyu musirikare rero mbere yuko tujya ku cyo Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda atangaje kuri iyi ngingo, reka tubanze turebe. Ni ukuvuga ngo Kongo cyangwa reka tuze gusesengura nyuma, reka tubanze turebe ibyo Olivier Nduhungirehe atangaje. Ni igisubizo atangaje abinyujije kuri X. Olivier Nduhungirehe Ministry ati ibinyoma yanditse ati ikinyoma cya leta ya Kongo koko ntikikigira aho kigarukira muri Kinshasa. Ati ikinyoma cya Kinshasa ntikikigire epfo na ruguru cyangwa ntibakireba nibura ngo bavuge bati reka dutangaza ibinyoma bigarukira ahangaha. Aravuga ati nta musirikare n'umwe w'ingabo z'u Rwanda RDF wafatiwe muri Kongo cyangwa ngo yerekanwe imbere y'itangazamakuru muri iki gitondo. Nduhungire ati iyi ni ikinamico iciriritse ndetse n'abayiteguye ubwabo ntabwo bayemera.
aravuga ati rero reka ngaragaza ukuri, ati dore gihamya imwe rukumbi y'ubu buriganya cyangwa se y'ibi binyoma. Ati umwe muri abo biyita abasirikare ba RDF werekanywe uyu munsi imbere y'itangazamakuru, avuga ifoto ya mbere ukuntu igaragara ni ifoto y'umugabo bigaragara yuko rwose adafashwe neza, yabaye nabi. Ati ngendeye kuri iyi foto rero ya mbere, ati ni wa wundi wigeze kugaragara bavuga yuko yitwa Ndayambaje Abuba. Ati icyo gihe Colonel Guillaume Ndike wari umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru, icyo gihe yamugaragaje ku itariki 16 z'ukwezi kwa 2024 nk'umusirikare wa RDF ukomoka ahantu hitwa Kayonza. Ati nta nimero iranga umusirikare afite, kandi yari yambaye impuzankano ya gisirikare nshya. Ifoto ya kabiri koko agaragara yari yambaye impuzankano ya gisirikare nshya n'ingofero yindi nyine abasirikare bambara, ndetse bamugaragaza yuko ngo ari yitwa Ndayambaje Abuba, ngari wo mu gisirikare cy'u Rwanda. Icyo gihe niko Colonel Guillaume Ndike yamutangaje. Nduhungire harongera ati uwo nguwo nta nimero iranga umusirikare yari afite, nta n'impuzankano yari yambaye, yari nshya. Ati ariko icyo gihe Colonel Ndike asa n'uwari wibagiwe ko uwo musore yari yarerekanywe mbere hagati muri Mutarama 2024. Ni ukuvuga ngo ni nk'ikinamico ya seri yari yanditswe, bari barigeze kumwerekana muri Mutarama 2024, muri Gashyantare baramugarura. Ati icyo gihe muri Mutarama yari yambaye imyenda ya gisivili isa nabi cyane, ndetse yari afite ibirenge bigaragara ko bitegeze byambara inkweto za gisirikare, bote na rimwe mu buzima bwe. Ni ukuvuga ngo mu kwa mbere yagaragajwe yambaye gisivili, ndetse n'ibirenge bye biboneka ko atigeze yambara bote za gisirikare. Ariko noneho mu kundi kwezi kwa kabiri bamugaragaza yambaye uniform nshya ya RDF. Ati yo ni ikinamico. Ayo mafoto yose ariho uwo musore, hari ku ifoto ya gatatu yari yambaye ubusa hejuru, hasi yambaye ipantaro ameze nk'umushumba. Ni amafoto ane. Ariko noneho ku yindi foto yari yambaye imyenda ya gisivili, ya pantaro nyine, yambaye bodaboda zacitse, hejuru yambaye ishati y'icyatsi kibisi bisa nabi cyane. Ati uwo musore rero ayo mafoto ane nayo uwo musore, uyu munsi uwo musore bongeye kumugaragaza ku yindi nshuro ya gatatu. Nduhungirehe rero ati niyo baba bagerageza kwibagiza abantu cya kinyoma cya Ekenge, cyo yise skandale Ekenge, ati guverinoma ya Kongo irimo irabikora mu buryo buciriritse cyane. Ku bwa Nduhungirehe avuga ko ibi ngibi birimo gukorwa ari tactique yo gushaka kwibagiza abantu amagambo yavuzwe na Ekenge, amagambo yari amaze iminsi uvuga ngo ni skandale yari hitinze. Reka tubyite gutyo, skandale yari hitinze. Yavuze ngo gushaka umugore w'umututsikazi bisaba kwigengesera cyane. Ayo magambo yamaganiwe kure, European Union iramagana, imiryango itandukanye iramagana, hazi igitutu gikomeye, ahita kurwa ku buvugizi bw'igisirikare cya Kongo kugira ngo bagende bamuhishe ntazongere kugaragara. Ariko mu by'ukuri bigaragara ko uretse ubwo buryo busanzwe, ahubwo leta ya Kongo nayo hari uko yabigenje kugira ngo irebe ko yava kuri icyo gitutu cyatewe na Ekenge. Kugeza uyu munsi amagambo Ekenge yavuze nta wakirengagiza imyigaragambyo irimo kubera mu gihugu cy'u Rwanda ikorwa n'impunzi z'abanyekongo zamaze imyaka hafi 30. Avuga bati uyu muntu natabwe muri yombi, hari none n'abamusabiye kujyanwa muri ICC Irahe, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, kugira ngo akurikiranweho iyo mvugo y'urwango yatangaje ari umuyobozi mukuru. Ibyo ngibyo ati rero iyi ngiyi ni ikinamico ryakinwe kugira ngo bakunde bibagiza abantu ibyatangajwe na Ekenge. Nduhungirehe yifashishije uwo muntu umwe arangije avuga ati reka mbaho urugero, agaragaza amafoto y'uburyo umuntu yagiye yerekanwa mu kwa mbere 2024, mu kwa kabiri 2024, noneho yongera kugaragazwa uyu munsi ari mu mfungwa.
bati ibi ni ibiki noneho. Ibyo ngibyo nibyo bavuga ngo ni umusirikare w'u Rwanda ariko nta nimero domatirikire agira, ntaki. Bati rero ibyo ngibyo ni ibinyoma, n'ikinyoma cyambaye ubusa. Ngibyo rero by'abasirikare. Kongo yivuga yuko ngo muri abo basirikare yerekanye uyu munsi yerekanye abasirikare 7 ngo ba RDF, inerekana abasivili ngo 8 bose bari mu mugambi wa M23 ngo gushaka ngo guhungabanya umutekano mu gihugu cya Kongo. Ariko ibyo ngibyo nanone bifite nanone ikindi kintu bihatse. Nk'ejo Kongo kuva kera ntabwo yemera ko M23 ari abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo. Iteka ryose binyuze muri Muyaya avuga yuko Kongo yatewe n'u Rwanda kandi bashaka yuko u Rwanda ruva ku butaka bwa Kongo. Tshisekedi nuko abivuga. Abayobozi bakuru ba Kongo nuko nguko bavyemera. Ndetse uwo mwera waragiye urambuka ujya mu gihugu cy'u Burundi. President Ndayishimiye ubwe yivugiye yuko Burundi butazemera guterwa nkuko Kongo byagenze, cyangwa uburyo Kongo ibyo bayikorera Burundi butazemera kubikorerwa, bo bazapfa barwana. Niko yabivuze. Barakemeza yuko Kongo yatewe n'u Rwanda. Reka tujye kuri reverend kuri yo. Ku munsi w'ejo nabwo yagaragaje ikindi kintu gikomeye cyane. Iyo propaganda nyine bigaragara yuko isa naho iri shared ku ruhande rwa Kongo ndetse no ku ruhande rw'u Burundi. Ejo reverend kuri yo ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD, ni umuntu ukomeye cyane. Yavuze yuko ngo M23 atore yafashe umujyi wa Uvira, ahubwo umujyi wa Uvira wafashwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ati muri koti ati ibya Uvira nababwiye ko ari u Rwanda. Ntiwabonye umunsi bafata Uvira? Nimwabonye ko ari imodoka z'u Rwanda zazanye amavedete, ubwato buto nyine bwiruka cyane mu munuza mu mazi. Amavedete yo mu mazi. Ati ntayo mwabonye? Ati zo modoka zazanye M23. Ati acasha cyangwa rekasha n'u Rwanda. Uvira se M23 yarufashe n'u Rwanda. N'umukuru w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe nkuko twabivuze, nawe nuko nguko abivuga. Icyo gihe rero Burundi nabwo nyuma yo kuvuga ayo magambo bunemeza yuko ingabo zabwo zikiri mu gihugu cya Kongo nyine kubera ngo amasezerano bafitanye. Ibyo rero ni ibintu urumva yuko iyo ni propaganda ihari, ariko u Rwanda rwabyise yuko ari propaganda igamije kwibagiza ibyakozwe na General Ekenge ubwo yibasiraga abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi. Ejo bundi muri speech yavuze yuko byanze bikunze bazakomeza kurwana hariya mu burasirazuba bwa Kongo bakigarurira ubutaka ngo u Rwanda rwafashe. Kongo yemeza ko u Rwanda rwo rwagiye gufata ubutaka hariya muri kiriya gihugu cyabo atari M23, atari abanyekongo, ahubwo ari u Rwanda. Reka turebe noneho nyuma y'aya makuru, turebe n'aya ngaya arimo kugenda avugwa. Reka twihute tujye hano muri hakurya y'amazi turebe iyi nkuru. Ni inkuru iturutse muri irimo kuvugwa cyane ya Venezuela. Perezida Nicolas Maduro, Amerika imaze kwemeza ko yamaze imufatana n'umugore we mu bitero bikomeye cyane iki gihugu cy'igihangange cyagabye hariya muri Venezuela. Perezida Trump ubwe niwe wagize gutya yiyemereza ko yategetse igisirikare kugaba ibitero muri Venezuela ndetse no ku murwa mukuru wayo Caracas no ku bigo bya gisirikare. Nyuma anatangaza ko bataye muri yombi Perezida Maduro Nicolas w'iki gihugu cya Venezuela. Nyuma umushinjacyaha mukuru muri Amerika Pam Bondi yatangaje ibyaha Maduro yaregewe mu rukiko in New York. Ivuga ngo Maduro of course Amerika yamaze kumufata n'umugore we yamutwaye igiye kumukurikirana mu butabera bwayo. Ibi ni byo bitero bya mbere bikomeye Amerika ikoze ku mugabane wa Amerika y'Epfo kuva nyuma y'intambara y'ubutita mu myaka y'1990. Ibi bitero bya Amerika byatumye abaturage ba Venezuela bashya ubwoba, ndetse bigitangira Perezida Nicolas Maduro yamaganye icyo yise ubushotoranyi bwa gisirikare bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ahita ashyiraho n'ibihe bidasanzwe mu gihugu cye. Amashusho rero yagaragaye y'umwotsi mwinshi ugenda uzamuka mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru nyine Caracas,
bigaragaza yuko nyine ibintu by'intambara byabaye ibindi. Umwe mu babonye ibi bitero yavuze ati umutima wanjye wari mutera cyane n'amaguru yanjye yararimo gutitira, yabibwiraga BBC News. Ati ibi bibaye rero bije nyuma y'uko ibihugu byombi bimaze iminsi, Venezuela na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze iminsi bashyamiranye, ahanini kubera ibirego Washington ishinja Caracas byo gushyigikira ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Amerika, Perezida Trump yavuze ko Amerika yagabye ibitero bikomeye kuri Venezuela kandi ngo yafashe umutegetsi wayo Perezida Nicolas Maduro ndetse mufatana n'umugore we. Yabitangaje ku rubuga rwa Truth Social, anemeza ko nyuma yo gufatwa Maduro yahise avanwa mu gihugu n'indege ajyanwa muri Amerika. Birumvikana kuko n'umucamanza ari muri New York yamaze kugaragaza ibirego by'ibyo Maduro ngashinjwa ari muri Amerika. Trump yongeye ko ibikorwa byo gufata Maduro ndetse no kugaba ibitero byakozwe bigendanye no kubahiriza amategeko ya Amerika. Yongeraho ko baza gutanga amakuru arambuye mu kiganiro n'abanyamakuru. Perezida Donald Trump ari buze kujyana n'abanyamakuru muri Florida mu Mar-a-Lago muri leta ya Florida, ni mu rugo rwa Trump. Maduro rero afashwe, yari yarashyiriweho miliyoni 50 z'amadolari nk'igihembo kuwafasha gutanga amakuru yatuma atabwa muri yombi, ariko Amerika yari yaramubuze. Kugeza ubu ngubu Maduro, leta ya Venezuela ivuga ko itazi ahantu aherereye. Vice Perezida wa Venezuela Delcy Rodriguez yatangaje ko guverinoma itazi aho Perezida Maduro cyangwa umugore we Cilia Flores baherereye. Yongeye ko guverinoma ngiri gusaba ikimenyetso ko bariho aka kanya, kandi iki kimenyetso kikaza gutangwa nabo. Birimo rero mu by'ukuri gukekwa ko abakomando ba Delta Force ba Amerika baba binjiye mu murwa mukuru bagashimuta Perezida n'umugore we, ibintu bitigeze bigaragara mu minsi mike ishize cyangwa mu myaka mike ishize. Maduro rero yafashwe ngaburanishwe muri Amerika. Marco Rubio ushinzwe ububanyi n'amahanga bwa Amerika arateganya ko nta kindi kiri bukorerwe Venezuela nyuma yo gufata Nicolas Maduro nk'uko bivugwa n'umusenateri w'umurepublicain. Nyuma yo kuvugana kuri telefone na Rubio, senateri Michael Lee yemeje ko Perezida Maduro yafashwe ngaburanishwe ku byaha muri Amerika. Bivuga ko Amerika niyo ifite Perezida Maduro. Senateri Lee yagize ati arateganya avuga nyine Rubio arateganya ko nta kindi gikorwa gikorerwa Venezuela kuva Maduro wafunzwe na Amerika. Ukuvuga ngo kuba bafashe Maduro birahagije, nta kindi kintu kiri buze gukorerwa igihugu cya Venezuela. Rero yongeye ko ibitero bya Amerika byagabwe mu kurengera no kurwanya ku bariho bashyira mu ngiro inyandiko zo guta muri yombi. Maduro rero akaba yaregeye urukiko muri rwa Amerika. Pam Bondi, umushinjacyaha mukuru muri Amerika, yatangaje ko Maduro n'umugore we baregeye urukiko rwo mu gace ka Southern District ku mujyi wa New York ibyaha birimo umugambi w'iterabwoba n'ibiyobyabwenge, umugambi wo kwinjiza muri Amerika cocaine, gutunga za machine gun n'ibintu biturika, umugambi wo gutanga za machine guns n'ibintu biturika byo kugirira nabi Amerika. Ati vuba bazahura n'imbaraga zose z'ubutabera bwa Amerika ku butaka bwa Amerika mu nkiko za Amerika. Nico Bond, uyu mucamanza yavuze. Yongeyeho ko atavuze iby'umugore wa Maduro ashinjwa. Yongeye ati turashima cyane intwari z'igisirikare cyacu zakoze ubutumwa bukomeye kandi burenze bwo gufata aba babiri baregwa ubucuruzi mpuzamahanga bw'ibiyobyabwenge. Abategetsi bamwe rero bo muri Amerika y'Amajyepfo bamaganye iki gikorwa cya Amerika, bavuga ko yashimuse umukuru w'igihugu kigenga kandi kari igitero ku busugire bwa Amerika y'Epfo. Ariko singi barabivuga ngo bize gutanga iki. Nk'Uburusiya rero bwashinje, Uburusiya bwashinje Amerika igikorwa cy'ubushotoranyi bwa gisirikare kandi ko ngo gitenyeke kandi gikwiye kwamaganwa. Umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yagize ati igihangayikishije ni igihe umuntu amenye ko umwanzi n'ubwirasi arimo kugerageza gutegeka ikintu icyo gihugu ku butegetsi, kuri leta, ku gihugu. Umuntu agomba guhagarara yemye imbere y'umwanzi agashyira agatuza imbere mu kubyanga.
Perezida Gustavo Petro wa Colombia yise ibi bikorwa igitero ku busugire bwa Amerika y'Epfo, mu gihe Perezida Miguel Diaz-Canel wa Cuba yavuze ko ibi ari igitero cy'ubugizi bwa nabi. Reka turebe none ibindi bihari. Donald Trump yavuze ko Amerika yagabye igitero cyagutse kuri Venezuela. Yongeyeho ko Perezida Nicolas Maduro n'umugore we bafashwe kandi bavanywe mu gihugu. Bamaze kuvanwa muri Venezuela, bajyanwe n'indege. Itsinda ry'abakomando rya Delta Force ryakoze operasiyo yo gufata Maduro nk'uko abategetsi babibwiye CBC News ikorana na BBC muri Amerika. Venezuela yatangaje ibihe bidasanzwe mu gihugu kandi yamagana ubushotoranyi bwa gisirikare. Marco Rubio ushinzwe ububanyi n'amahanga yasubiwemo na Senateri Mike Lee avuga ko adateganya ko hari n'ibindi bikorwa biri gukorerwa Venezuela. Gufata Maduro ngo bishobora kuba byari bihagije gusa. Ikiriho nicyo gitero kinini cya gisirikare Amerika ikoze ku mugabane wa Amerika y'Epfo kuva intambara y'ubutita yarangira. Kugeza ubu kirataramenyekana Perezida Maduro n'umugore we bari hehe, ariko bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo bataramenyekana igice barimo. Ntabwo aramenyekana niba ari abapfuye cyangwa bakomeretse mu bitero bya Amerika. Ibyangiritse muri Venezuela kubera ibi bitero ntibiramenyekana. Amakuru arambuye ku cyatumye Trump ategeka iki gikorwa byitezwe ko atangwa mu kiganiro n'abanyamakuru kiri buze gukurikiraho. Ariko se byagenze bite kugira ngo bigere kuri uru rwego? Mu mezi ashize hari ibitero by'indege byabanje bikorwa ku mata nyaruka cyane mu mazi ya Venezuela. Ni ukuvuga ngo ayo mato cyangwa se ayo mazi ashinjwa na Amerika kuba ari yanyuzwamo ibyo byabwenge byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byagukiye rero mu karere k'uburasirazuba bwa Caraïbe mu nyanja ya Pacifique n'ahandi, abantu 110 bamaze kwicwa kubera ibyo bitero bigabwa ngo byo kurwanya ibiyobyabwenge hariya muri ngo Venezuela ngo ijyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Noheli Trump yagize icyo avuga, ariko nubwo yagize icyo avuga ku wa kane kuri Noheli kuri Bonane, Maduro yavuze ko yiteguye ibiganiro na Amerika ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'ibitoro, bikaba ngo byabera hariho hose no muri kondisiyo zarizo zose Amerika ishaka. Muri icyo kiganiro Maduro yirinze gusubiza amagambo ya Trump ko Amerika yari yarashe ku cyambu cyo muri Venezuela cyari igitero cyambere ku butaka bw'iki gihugu bivugwa ko cyakozwe na CIA. Ariko noneho kugeza ubu ngo ibingibi biri buze nanone kuza kugira ingaruka. Kugeza ubu Venezuela so itangaza ko ibitero byakozwe na Leta ya Amerika. Iryo tangazo risaba kandi abashyigikiye leta bose mu gihugu guhaguruka bakayifasha kwamagana Amerika ndetse bakanayifasha mu zindi nzego zitandukanye. Kuri ubu rero ni ukuvuga ngo ibyakorewe Maduro abantu benshi bakomeje kuvuga ati byanze bikunze ni igitero yagabweho, ariko nanone akitegwa yuko ashobora kuza kubaho gusaba inshuti ze z'abasosiyaliste zikaba zamutabara cyangwa se zikaba zagira icyo ziganira na Amerika ku buryo Perezida Nicolas Maduro hari ukuntu byaza kugenda. Ariko nta muntu n'umwe ubyiteze, nta witeze yuko ibintu byaza kongera kugira icyo bitanga. Byose rero reka dukomeze kubihanga amaso turebe ibyo biri kubera muri Venezuela. Nawe ni amakuru twagomba kubagezaho kuko nimwe muri biri gutangazwa cyane. Tukomeze no kubifuriza kugira ibihe byiza.